Kaonti ma Kiambu geto yudo omenda maromo bilion 3 hiko omenda mabiro kowuok e bengi mar World Bank gero bombe kaka Githunguri, Kabete, Lari, Juja, Gatundu kachiel kod Githurai kaluwore ni gisani gin munispa. Kanoloso e boma ma Kiambu, Gavana Kimani Wamatangi olero ni munispa ka munispa biro yude kind bilion 400 gi 500 higa ka higa mar loso apeini mar pi, odundu mag pi mochido kachiel kod taya mag apeini gi loso chichni. Kaluwore gi chenro mar keto boma Thika kaka boma maduong', boma no biro yudo ma ok tin ne bilion 1 higa ka higa e timo dongruok mage. Kaonti ma Kiambu sani nigi munispa 12 mabiro yudo omenda maromo bilion 4. Their parking, their roads are well done. Lakini ukienda places like Juja, Rali na kule Kabete kwenye hakuja kuwa na municipalities, those places zimekuwa zimebaki nyuma for so long. So the introduction of these 6 municipalities within our county will be the leading one in our country. Watu wa Thika wakipata Thika City kwa kila mwaka wako na benefit ya zaidi ya 1 billion. Hii safari tuko mbele yake, na tuko nayo kwa mkono, so we are going to do it and finish. Ndio hii kaunti ya Kiambu, ndoto yangu kama governor ilikuwa ni kwamba hii pesa mnapata, hii mnaona tunapata saizi, hii 6 municipalities itatuletea karibu 3 billion kwa kila mwaka. 3 billion. Tukiongeza hiyo bilion moja tunapata 4 billion. Kwani tutajikuna tukiwa na hiyo pesa? Hiyo pesa itakuliwa na mtu zinakwenda kwa watu wetu.